Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko nam pipitula kay. Gimatang dadinaw iti washing machine da. Isumay ti kunana Georgia bakit? Tapno saan kano amarigatan ni bakit na nga aglaba? Ay nawaw. Apay kumapaylaan. Kaawa mo trabaho ni Corina nga asawa na. Di na aya maanusan ti agilgail. Isupay ki di agastos dayta. Bay takwartada may. Kwarta ti anak ta kunam Awan ti maurnong dano kasta kanayon. Tunggalag sweldo ti anak ta, gumatang da, iti baro agamit da. Di ka man nakibiyang bakit? Saan da mo na dumaw-dawat iti kwartakin ka? Sa dino ti ayan ti payong kaun. Di mo ibaga, rumor ka man ay. Pakibiyangam la amin ay. Nagalas ti kasta nga ugalim bakit? Anyan tulangan ti panunutan da abalayan sisel no kastalay. Siya to pay iday. Ay, agsadeng kan. Makaumat ti kasta. Day, adama gaya mo washing machine yo, Corina anak kao. Ay wananang, ginatang ni Dino. Ay ka nasaya at nalagip na tigim matang. Tapno saan kan amarigatan nga gulgal anak kao. Kabailak mo ti gulgal nanang. Ay sos, nasaysayat matlaang no adda washing machine. Tapno adda oras mo ang mga sikaso kadagiti anak yaw. Sabagay matkit di nanang. Ay wun gayam. Saan sabutan nga imimay ni Abalayan Georgia anak kao? Nabayagan asan nga imimay nanang. Ay na, sigurado nga adamanen maibaga dayjay atao no makita na ti washing machine yaw. Sakto pa'y iday, kunanan tumanay. Nakasaritam ka di mutlaang ti anak ta. Saan nga raw? Nabambandugak laang anag na. Kung naktumot nga minkin ka, saan kan amapan? Ngam ipilit mo mati kayat mo. Kasano ko makasaritak ni Dino, kaada ni Cecil, iti ayanda. Ay kitnapan kalat ta kumaa, ta naging nistorya kayo pa'y kan abalayan sisel. Ay nawaw, saday. Awan mo lang ti pagsaritaan may iti dayjay akong sentidor. Amom ka day. Nagmaya ti kakatawaan da kan ni Corina itay. Manugang ko namot abakal. Dakpay nang ginawagam iti manugang ni Corina nga asawa ti anak ta. Kas nakunak iday. Saan ko akayat ni Corina para iti anak ta? Ay nawaw. Mano atawin ay sipod nagkalay sa na Corina kan linaw. Nga maging gayta, naitapay laang isang kaibagam. Nagalas man ti kasta. Kumusta kayo nanay? Napaanak iti ayan yaw, hindi na minsan dinaw. Sana ko na nagpakita. Tada mo gayam ni Abalayan Cecil. Anta ka di ibagayaw nanay? Kaya pa, tunggalag sweldo ka, gumatang kayaw iti gamit yaw anak ko. Anyan tulang nga inti mabatay no kastalaan. Di yu ammo ti agtipid, di yu ammo ti agurnaw. Washing machine lang iti ginatang ni nanay.
Nakita kang hinginain, ti ginatang yu a washing machine. Uy, heavy duty ti kasapulan mi nanang. Tapno sana marigatan ni bakit ko nga gulgul iti mureng. Sakto pa'y iday ubing kayaw. Uray ubba kayaw aglablaba aklatta. Ay nananang, sabali ita. Anya ko mati nagdumaan na dinaw. May ruwam ni baka umaw itinam ay no kumplituam ti appliances yo. Yak maawatan ni nanang tatang. Di mulatan ni kaskasaw. Noon niya ti bagbagana, dinaw anak ka. Talaga nagalas ti kasta nga ugalyin na. Nagsasao, kanayon na nga ibaga, siyakto pa'y idi. Mahilig ang mga ikumpara. Dahil tamot laang ti kayat kaninanang mau anak ka. No siyak lang ang pampanunot. Kaslat ti kayat na kat agrigat kami. Lalabait nga umapapal laang ni nanang mau. Nakumangay ti apalan na tatang. No kaya't na agad mapan makiwasing iji balay. Asidag lang mat ti balay mi, tatang. Sipod na am mo ni Dino day tako rin na dakkel ti nagpaliwan na pipitaw. Nagbaliwan may talaw-lawatam ni tabakay. Ay, no kasta nga adda ti ibagaken ko na, kanayon laangan akong traad na. Una ta pamilyadon ti anak ta. Anya ko mati-expectarum nga ay. Nimbag ko mamay, no saan akas ka ni Kuri na tinaasawa na. Nakasaksadot. Kasano ko maamay baga masadot ni Corina. Kat nagdalos ni balay da. Panasam ti mapanagpasyarigayan da ah. Ha? Kasjay, ti sadot. Masapol na nakawashing machine, no aglaba. No aglutaw, naka-rice cooker. Siyempre, ibirok damit ti pagnamaayan. Nga maibos mo ti sweldo ni Dino nga anak ta. No kastalaeng nakay. Tinapatag. Saan da daw dawatan ti kwarta agas gastusen da kadata. Sino ti kadwa mamakitsinda, Corina, bakit? Ninanang lakay. Sikapay lang ti makamu kadagiti ubing Anusan ta tanas ka na makitsinda ak manon. Tani, naibusan ti bangos ken karni nga basto tayo. Ref tumat ti sumaruno ngayon nungak. Tapno saan ka nga agsubli-subli ang makitsinda? Intun kuan, adan tumanan maibaga ni nanang mo. Sana bali takwarta tamot ti mausar. When ngam, siyak tupay, idi. Kunanan tumanan numaamuan na agim matang tayo iti ref lakay. Sana dakis no kayat tayo mo ti agnamay. Sana mo ta mabalin nga agsubli-subli ka ang makitsinda. Asino ti mga sikaso karag iti ubeng. Sapay manmano ti tersena dito ayan tayo. Sika nga rudan ti makaamu lakay. Sige, agrobwata kon. Sigurado nga agur-ura yan ni nanang ija paradaan. Awan ka din tigatagam, Corina anak kaw. Nakapalingki ako nanang. Da kayo ngay. Ay uray siya anak kaw. Nakapalingki ako. Ay makabanog matikas to'y. Maminano ta makitsenda iti makalawas. Karkaro kayon ananang. Sapay mahilig ni tatang iti karni kat awan matrefyo. San ang mabalin gumatang kayo iti ado. Ay wan nga rod anak ko. No adala ko materesena nga aglakla ko iti frozen foods iti ayan tayo. Saadan ang masapol nga agpasentro ta. Bayan nyo nanang. No makagatang kami iti ref, makiusar kayon to ni tatang. Ay saus, isupay manan agastos anak ko. Nanginan sapay mati ref ita. Talaga kas na nanang. Ita apanawan, awan ti libre. Sa linaw ti papanam, Georgia, bakit? Mapanak iti ayan ti anak ta lakay. Adaman laang mapangko sa suday.
Nay, kita ang mga adumanan ti makita magamit na kat sumanaukan tumanan ijay. Una, tamasapol ang maisuro na gitubeng. Narigat tumairwam da itinamay. Ay nawaw, saan nga ubing ladino ken Corina? Sa may sa oray asinaw ket kayat na tagnamay. Awan ti pagbanagan ti tao ang mairwam itinamay lakay. Ayuna yan, ti kasta ka panunutam bakit. Dipindilat tamot iti tao Ay, awan latamog. Isudan tumulaang ti kakaasin o kwa. Ay, kitain na. Narwamak itirigat lakay. Sakto pa'y iti, kunamanan Da kayo man pa'y timakam mo kadagiti ubing nana. Ay nawaw, kasangsang patyulaang Corina anak kaw. Nalipatak nga ron ti cellphone ko nanang. Amangan no adda umawag. Sapay adda order ko iti online. Sige, mapan mo alaan. Nuapay nga minanalipat ang paylaang. Asidaglaang matkit di ti balay nanang. Awan may sa kilometro. Mala, agawaam nga raw tamang ipapudo takon iti kapita yaw. Di yumot impakpakamo nga umay kayo gayam dito balay nanang. Ni Corina, At dada di tayan ti katugangak nanang. intugot na dagiti ubeng. Wala nang. Nasaya at nga raw no kasta. Tapno saan na amangag ti ibagakken ka. Amangan no sakitin nan tumanay. Anya ti gagarayo ayan nanang. Ada ka na ute hindi liber da adakkel a karton dito'y balayaw hindi na minsan anak kaw. Dadya ka di. Ref dadya nanang. Tapno sana na mabambannog ni bakit ang mapan magtinda. Anya ngay dayta. Hulugan. Wala nanang. Ay nawaw. Apay laang agimatang kayaw no hulugan mo't laang. Anusan na ti mapan makitsinda do kwa. Sakto pa'y iday. Pagyamanan na kiidi at datit kwartam nga ramatin na. Ne, ada kayo matgayam nanang. Kumusta kayon? Ay, Corina. Ne, naklat kayon samot ang nakakita kanyak nanang. Ay, Nagsubli ak tanalipatak ti cellphone ko. Diyak mat impagarup nga da kayo gayam dito'y balay. agawid akon, dino anak ko. Huwing gayam. Kasangay ko intun umay asabado. Umay kayon tuway. Di pa'y mat na ti kapeyo nanang. Makapaawan ganas mo nga may. Mabutan kayo ka din o nangag ti asawak ti imbagayo. Oray man mangag ni Corina pudno mag. Ni nanang mat. Kinasadot na, ti ipakpakat na. Kita appliances laang samay ti papapadan ti susweldo anak ko. Tasaan mo ta mabali na baybayak ang mabambannog ni bakit ko. Nang runa kat anda pa rin ito ubing as asikaswan na. Agbalintukid din ang lusyang no kwa. Ay nawaw, naanano ka, Corina anak kaw. Nakamisuot ka mat nagsublay. Talaga sa bali ti ugali ti katugangak nanang. Saan ka maawatan anak kaw? At dati ina ni Dino ijabalay nanang. Jak amo ang mapangayam ijay. Inchamba namat nga awanak ijabalay. Anyagay manan ti ibagbagaday ja ataaw. Siyak tupay idi. Kun kuna naman nun idi nakita na ti kabarbaro a ref mi nanang. Ay, awan lat ibagaday jay atao no saan siyak tupay iday, siyak tupay iday. Awan mo nagbalbaliwan na. Nagrigat ti maadaan iti katugangan na kasken kwa na nanang. Hangam, ano samlata anak ko. Addan to siguro pagbaliwan na. Kasangay ni nanang ita, Corina bakit? Mapan kayo latan kadagiti ubing lakay.
Sika ngay, saan ka amapan? Saanan? Masaduta? Ay nawaw, saan mo na mabalin na kami lang timapan? Diyak kaya't timapan. Amangan no adamanan may baga ni nanang mo. Mauawatam na taka din ni nanang, bakit? Isungaro da siya kunti agad jas. Tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan lakay. Kasta nga rin di kayat mo. Dumapanak iti ayan niyo. Siyak tupay idi. Kunanan tumanan. Ay, sadutak tumat ngamin iti imatang na. Ayan ngay dagiti apu ko, dino anak ko. Di na kayat ti sumurot na nang. Anya? Di na kayat ti umay taawan ka no ni nanang da. Na, apay ngamin na di mo intugot ni bakit mau? Urin ni Corina, di namat kayat ti umay. Apay ka na. Nasakit tinakam na itinangag na idinaminsan nga daw nanang. Awan apaan na kayo dagiti dadakkel na no kasta ti trato yu ken kwa na. Ay nawaw! Anya nga ti makunam, Georgia bakay. Saanan nga imay dagiti apu ko taken linaw. Ha? Saan? Laeng asadot dayjay ako rin na. Na pride pay. Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na kapudno mo ti ibagbagak. Siyak tupay iday. Ugbak dagiti ubay nga aglablaba. Mano-mano pay ti panaglabak. Haramidek amin nga oray incomplete ti appliances. Irugi manan dayta siyak tupay iday. Kayat mo ka day, abir ngasan kay ti siyak tupay iday. Awan na ti bagamon no di day talaang. Wala tapod numag sanaya. Isu nga rod ang maistorya kadakwada lakay. Tapno pagadalan damo laang saan naya. Sana kasta ti mangisuraw bakit. Kasla daliban nga apal mo no kasta lang. Ala, wan, basol kaon. Basol ko amin ay. Lakay. Kasla adayo mo tirik na dagiti apo kutakanyak. Kasanaw kat nagalas ti ugalem. Oray asino mo't Ay nawaw. Siyak la akanayon na ti pabasulam. Siyak akanayon ti kamalay iti imatang maulakay. No di mo kayat nga madayo tirik na nakin ka. Agsingsingput kaan. Sana na ita pakibiyangam amin na makitam. Ay nawaw. Di mo ikumpara amin na makitam. Awan na, gumura da talaga kin ka. Padasam, tagbalin anasaya at kadakwada. Ay, sigurado nga ayatin da ka bakit. Oh, da kayo matgayam nanang. Awan ni Dino dito'y balay. Aday ti trabaho na. Saan ani dino ti gagara, Corina, anak ko? Ha? Sika, ti kayat ko ang makainistorya, anak ko. Eh, agtugaw kayo pa nanang. Ay, agyaman na anak ko. Ay, anya ngay, pasensya kan no nasaktan ka kadagitin na isawsawang ko iday. Amaw, kamalik dagijay. Nasakit tirik na, itikas dyan ay sawsawang yun. Gaputa makita, kan marik na asipupuso mo ti panagdawat yu iti pamakawan. Sige, pakawanan kayo, nanang. Ay nawaw. Agyaman ako unay, anak ko. Ay na. Mayat gayam itirik na no kastoy. Kunaklakit tinusaan kan nga agawit, Georgia, bakit? Ay, pasensya kan no narabyanak lakay. Sa dino tinagapamaya. Iti ayan da dinaw. Ay nawaw. Anyat inaramid mo iyay. Nagpabida ka manan. Anya kumapay. Nagistorya kami, nagsarita kami, iti manugang taa. No kasta,
nasayaat kayaon kan Corina. Wain lakay. Nagkidawak mo iti pamakawan na. Nasayaat kami. Nahigit nasayaat mo't nga ron. Ano kasta? Kaamaw lakay. Ay, nalagan gayam tirik na no kastoy. Katuan mag, intol maminsan, tepelam tangiwat mau. Di ka mangisawang iti pagsakitan tinakem, ti pada matao. Ay nawaw! Saan nga amin abanag ket pakibiyangam? Respeto ti kasapulan tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.